Pozdrav svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas vam neću opet praviti frizure, kao što vidite u naslovu. Pričat ću o nečem što je u ovoj 2020. prošloj godini jako se nekako istaklo, iako je za sve ova godina bila teška. Mislim da je bila i dobra. Evo, na primjer, meni je jako bila dobra jer sam ja dosta unaprijedila svoje vještine, počela sam da radim, završila sam fakultet, svašta nešto se desilo u ovoj 2020. godini dobro u mom životu kao život pojedinca, ali naravno i loše u životu kao jedne skupine zemlje čitave. Dosta loših stvari se desilo, ali iz mnogih loših stvari je moglo proizići nešto i dobro. Svi smo imali toksične ljude u životu. Bili to prijatelji, rodbina, dalji poznanici. Svima nam se desilo da nas njihovo emotivno stanje promakne, prevari nas i njihovi kiseli komentari samo prođu iz jednog uha u drugo, a i ne skontamo da je to bilo zlonamjerno, ajde da kažem. Toksične ljude ne prepoznajemo odmah jer to su uglavnom ljudi s kojima se družimo i s kojima većinu vremena provodimo. Bitno je shvatiti kada i kako se udaljiti od takvih ljudi i situacija s njima. Toksične osobe su veoma često manipulativne. One glume žrtve, mogu nas uvrijediti bez izvinjenja. Kritike se pretvaraju u osuđivanje, a ne u kritike. Nisu dobronamjerne, zlonamjerne su. One ne daju nikad iskren savjet, bježe od obaveza koje imaju prema vama, bježe od dugova, od bilo čega, udaljavaju se od vas emocionalno, ali vas kritikuju verbalno. Čak i ponašanje mogu da vas kritikuju, a kao što rekoh, mi to ne prepoznamo. Oni većinom čine svoju priču takvu da se vi sažalite na njih, da su oni uvijek ta žrtva. Kad im pokušate pomoći, dati savjet, onda ne valjate, onda ste vi grozni, zašto se miješate u njihov život. Uglavnom, kriza je neizbježna tu. Često se porede s nama. U svaku situaciju koju ispričamo, bilo to loše, dobro, on se porede s nama. Tipa, ne znam, danas sam slomila nokat, evo ja sam slomila 3. Ili, znači, od najbanalnije stvari do neke najveće stvari. Znači, često se porede s vama i svoju situaciju čine još gorom. Vrijeme provedeno s njima će vas često ostavljati isfrustrirane, neispunjene, sa velikim upitnicima u glavi, ali što najgore, vi njih volite i želite da se družite i dalje s njima jer su vam prijatelji, jer ste vi dobra osoba da budete prijatelj tom nekom. Sve ovo na stranu. Ako pogledamo s druge strane, toksični ljudi su dobri za nas. Na početku mi to ne prepoznamo, ali kad prepoznamo, sve se mijenja. Oni, a i vrijeme provedeno s njima, često nam daju priliku da razumijemo sebe, da poboljšamo izbore kada su u pitanju prijateljstva, prioriteti, da nađemo neku ravnotežu između trpljenja i pomaganja osoba. Znači, da li trpiti tu osobu i da li joj pomoći, da li je to jedno te isto. Treba naći prioritet u zadovoljavanju naših potreba, naših unutrašnjih potreba. Svako ima svoju priču. Svako ima svoje unutrašnje traume, unutrašnje poteškoće, neke tame u životu i uglavnom ponašanje ljudi je samo projekcija njih, samih njih. Tako da ne uzmajte to za zlo, jer ti ljudi su uglavnom takvi jer ima nešto u njihovom životu što ih čini takvim. Neka unutrašnja poteškoća, neka trauma,
često ljubomora na vas ili na život drugih ljudi. Moramo shvatiti da je njihovo ponašanje proizišlo iz nečeg većeg. Da ta osoba vjerovatno prolazi ili je prošla kroz neko loše iskustvo, da je njihovo ponašanje uglavnom njihov odbrambeni mehanizam. Ali to ne znači da to moramo da tolerišemo. Njihova toksičnost nam pomaže da pomognemo sebi, da znamo odvojiti bitno od nebitnog, da odlučujemo o svojim prioritetima, da obratimo pažnju kako se ljudi osjećaju, kakvi su oni prema nama, kakvi smo mi prema njima, kakav dojam ostavljaju na nama i mi na njima. I onda treba prema tome pristupiti. Šta uraditi kad se nađete u toksičnoj atmosferi, kad je prepoznate zapravo? Prvi i osnovni korak je razgovor. Svi sporazumi, svako poštenje, svaka veza, bila to prijateljstvo, ljubavna veza, brak, veze između roditelja, djece, između sestre, braće, rodbine, sve polazi od razgovora i od razumijevanja. Otvoren i iskren razgovor. Postavite svoje granice, razmislite o svojim potrebama. Ako to ne upali, onda se udaljite. Na kraju krajeva mi smo odgovorni za svoje ponašanje, za svoje poznanstva i za energiju koju puštamo u svoj život. 2020. godina nas je mnogo tome naučila. Naučila nas je kako se ponašati u svakakvim situacijama, ali je i ostavilo mnogo toga riješeno, da kažem. Jer oni ljudi koji su bili uz vas tu, nebitno šta ste vi radili, da li ste imali neki uspon, neki uspjeh, ako su oni bili tu za vas tad, znate da su pravi prijatelji. Ako su, evo recimo, ako se bavite YouTubeom, influencingom, bilo čim slično, ako su vas šerovali, ako su pregledali vaše videe, vaše slike na Instagramu, vaše objave općenito, ako su vas komentarisali, pohvalili, ako su vam rekli čestitke, znači ako su vam samo rekli riječ čestitka ili čestitam, znate da su to osobe koje trebate zadržati u svom životu. Razmislite o ponašanju ljudi u svom okruženju i razmislite da li ste možda vi toksična osoba. Dešava nam se svima. I ja sam bila toksična prema nekim ljudima, i ja sam bila loša i svi smo. Mislim, ne možemo reći da neko od nas nije. Neko od nas je iskoristio neku sitnicu iz nekog prijatelja. Ako ništa, da dobije broj od nekog momka, djevojke. Razmislite dobro o svojim postupcima i svojim osjećanjima. Razmislite o tome kakvi ste vi prema drugim ljudima. I da li ste imali neko ponašanje koje je služilo kao odbrambeni stav od nekih strahova i osjećaja iz prošlosti, od ljubomore, od jednostavno od nečeg što nije vezano za tu osobu prema kojoj se ponašate tako kako se ponašate. Pouka ovog videa je da ne budete tužni i da vas ne demotiviše ništa. Toksične osobe su svima nama lekcija. Jer sve što osjećamo i sve što nam se dešava kroz život čini nas osobom koja danas jesmo. U mom životu je bilo dosta ljudi koji su bili i prošli i uvijek sam se pitala zašto ti ljudi nisu ostali u mom životu. Ja sam se toliko vezala za njih. Dosta prijatelja je bilo koje sam izgubila zbog tolikih banalnih stvari da sam se pitala šta nije u redu sa mnom. Ali sam na kraju shvatila da Bog odvaja te ljude iz našeg života, odvaja od nas, jer oni nisu dobri za nas. Ali sam ja dosta toga naučila. Naprimjer, naučila sam da se ne stidim sebe. To je prva lekcija koja je meni bila u životu. Da se ne stidim sebe i da se ne stidim svoje vjere, da se ne stidim osobe koja ja jesam. Jer dosta prijatelja sam baš zbog toga izgubila. Baš zbog toga što sam ja bila osoba koja jesam. Ali eto, lekcije nas uvijek uče nečemu. A današnja lekcija je da ne patite toliko za izgubljenim prijateljima,
jer oni na kraju nisu bili ni prijatelji. Nadam se da vam je ovaj video bio ok. Sorry za down mood, ali mislim, odavno sam htjela ovo da kažem. Čak sam pisala tekst na ovu temu, mislila sam da će biti objavljen, ali nije. I jednostavno sam morala da ovo kažem, jer ima ljudi koji trebaju ovo da čuju, ima ljudi koji se totalno vežu za neke osobe za koje ne bi trebali. Ima ljudi koji pate za osobama i ne žele da dalje prijeđu dalje u život, da krenu dalje sa svojim životom baš zbog ovoga. Zato što su ostali vezani za tu neku osobu i to je to. Ali nisu prepoznali da je ona bila toksična, nisu bili prepoznali da ta osoba nije bila za njih. Ali isto tako, kao što sam navela za ovu stranu da treba to da čuje, isto tako treba da čuje i strana koja je toksična po druge ljude. Znači, gledajte svoje osjećanje, gledajte dobro na svoje ponašanje prema svojim prijateljima. Ne dajte, ako želite da budete prijatelji s njima, ako želite da nastavite te prijateljske veze, ne dajte da vas vaša toksičnost udalji. Eto. Hvala vam na gledanju i vidimo se u nekom malo happy mood video. Ćao! Ah da, i još jedna stvar. Ako ste se pronašli u ovom videu ili ako ste se našli napadnuti, vrijeme je da promijenite nešto u svom ponašanju. Eto. Ćao!